Yan dewan punggawa na asli ng mga pabalik-balik di Pasar Ere, Indonesia. Lalu setiawan magkada. Berdasarkan laporan dan tarimai beberapa daerah pabalik-balik di Pasar Ere, masusai di Sunnah, masusai toy minyak goreng curah. DPP TPI Paingin naparingerangi lawari di Manen, termasuk Menteri Perekonomian, Menteri Pak Balu-Balu Silawang Pak Produksi Enenia nawarengi alomongan ilalang distribusi barat naulena hargana minyak goreng curah idik Manen mengharap Enenia matama ulang ramanan naule stabili hargana minyak goreng curah masyarakat naule mengali minyak goreng di bawah harga masempo. Nenia pada di Seng Manen nih Kementerian Pak Balu-Balu Kemendak Purana Agama menyesuaikan peraturan Pak Balu-Balu minyak gorengnya melalui peraturan Menteri Pak Balu-Balu nomor 10 di tahun 2022 tentang ketentuan harga eceran matanre minyak goreng melalui aturan harga minyak goreng curah pura di ketentuan 10 per liter mapada 10.5 per kilogram.